election kalau bersama beli penudang bagi media beli keren ada beli tahu kindian sebagai ada election MDC kebetulan sikut tamtak kedua dosa pi kena election MDC tahu senang aka kata malah alasan larang ba ngampar jelah apa fair pada berkamplah kalau ketika election kebang nila penong ketika election pikir mau yang pi wana kalian kertong jeng ka PPP ubade MLA jeng selong no pi uniru sedang menteri mau yang ialah kejeng parti daga penimnya dak nedung tai baru kena kesan jeng PPP kielngo haga de MDC abagia seneng serum ya iba adal bat baru ke knyum lalu kisamla teman kikro kiji kli iba adal bat ija sen de kendit kesan i media open kesan ela ke jong kania menjawab nang don agak knam hai ba pendap saibon ila syamaham marbai ting ya gawai lengkon apo pra khop wan su pi ke jingmi ke jingne ke jingi kemapau along ke pa babon kinong kesan tinda sultanatan kadon ke cylinder ngai kadon ke cylinder aga jadi ke jingi te kemurang ba bat nga na pol nga ji phone bat ko ke si ong ubriu bilong bob ubapian man is not perfect but only the son of God Jesus Christ is perfect along briu ma ban biang tang kun Jesus blei udi bopiang hoi wong ngat se compromise Ri menta nak mesti alo dah ikut le compromise je ke kata ka we ke jingkli ke jangai kasus nei hoi ngampen kamau khar ti ong ke japing jung ke jai pinri balai ong ke japing jung ke jai akan mau agi por be kesna menchwa men bangadang late school apo government high school silong agi por be ni balong jingelang nari ke por bo habar nyutang akan mau alu kapor yung profesor Jiswal bikiwi iji penong jilang national darbar hall betul pemokar balai ki ong marhang te ki perkat perdan kumno beli tri ki ong kemaukar kedi ke jabing jai jai penri mentang ai sisa kemaukar kedi ke jabing jai penri kalau sesia yau ta u tong rangba berka kerteng ke jui kalau strong pilar buat payah berkelain ha menteri nak minta kejayaan sendiri pi ia ke mau lagi ong di burung yang kejayaan sendiri hoi kita ketika cincang kan ia rukam semula ino kelas sisa yang tak kelas sisa yang tahu burung yang kejayaan sendiri buat kelain kerak ke ong ketika tengah yang kepulai putih mentah kelas sisa dah kita di desa kita berlatih diberi kebetulan ada kekerang bagaladeru kita kena wisat kata kalau ngoburam kan ya gari PPP kembalong agni si hakini kisnam akan kisnam ke bamanta ni baka de PPP ke de sang badamai re ke jin syak mau yang jungki om tang hau kurtong jungki ubadeiru ubriu je udeiru amale ya ke kesan re ke jin syak mau yang ke jungki kalong haki armut ke lawyer kita ba Erwin setengah bat Robertin Karsi Karjarin wong kuno ba kata artikel laispa nyufui pi na ong iki lada fidesia ti represent na kita ga cai pinri me sakmat sajingi re lada fideting tang ti agent to ti agent berobor aba fi ba terwai ganu gunu kiying san lak ki ong sipulak tamalian ong yalade kata kalau kicisa masusi beri i hagi media yang bali tai baadan bagi tegi lawyer arngot balai kimnut baadan wi ide nong tawan ila jiri u belum tawan dari sei kita gi nong tawan wi la pa bagi sak tak assembly bani tawan ibat berokoi kintip mar balai kam hamme klia kita gi nong tawan bagi jit kinong mi kmat belum nong tawan kidon kan nyu na plan kita di bapas kelas 8 bad kan nyu mayaro sisa ya baadan la desa tong tawan utip ya kata artikel lais paasnya fui leki wei mat kimtip ya sabja de kalau bersusi par hangdei hangdei ukasi wong
kade ke yisun para khasi balai ki mid ban mi sakmat bani debate you kono sama. The themes of that debating is the downfall of Malaysia in all the corner. Kata kade ban mi sakmat bani debate you kono sama. Professor Gigi Swen Ponang Long MP laud ulai challenge ban debate you kpa yung kono sama. You kpa yung kono sama of the kono sama. Bani debate Henry hagati kapor nakaliang sarkar kamla ay permission iki kumta kala kono kata kade kalenti bang I menta hagati ka kenti hak election I wadu ba madu president song abo yalap election apo nung stan ong kumno ong hai kata ka PPP kala sina sok watang isi sin siro po song nung stan ka jingkli ke janga kalong madu president ya kate ka darbar kate ka ying assembly coffee song beri kajingi yingi song dorbar kepada ke office ng art and culture kano teli ki syuki bag NPP ka ai hente kata kadi ki jingkli ki jangai kano teli ma fi fil ai ki syuki ni wari ki ying dorbar assembly ki bot kam try kalong ka ki ka buram ka bakrao ya kadi ka party ban mai menta ka job na ki art kundai la job kan news but ni kadi ka party ka sa thao ya ta ka executive committee ka bat mai Bakentu ya ketika ST committee bertemai. Pala dolong kepala komiti ki toolkit ke badan jaga ke HDC. Ba teng la ipe la ile klamran ke boong manore manong la klamran la i klamran nong pe yang nong ai. Malagi jaka kita ki toolkit jaga ke HDC. Hakane ke ST committee nadu ke kongres, nadu ke NPP, nadu ke UDP, apa kesensa po HDC. Kasi pun sedang toolkit. Teng apa job MLA badin negeri juk parti berkeju MDC negeri juk parti tim salia benbu kitolket hang ne bang tai a pleng surok tim salia rela bo ban krong yang tiket la surat de jingsi de kita ban perniam ya kita kidong ya kidong kibekit jingkit kade kalong bean kumta lai kentu ya kade isi dak boporam ka isi berpai mta kebut pekam penduna kitolket kam tam le habi dei papi kinongram kumus ing usunsa teng I bari uskum kbar don ki bri bombut bankit tang speak up bali thungtet ndrei la khrong no da kita kitolket yoga ke HDC kane galong ka iga ba ngam su ya pi na kata la kentu ya kane ka isi ketmai ta la to kalong ka bala dong in kam penduna no kitolket namar pi kadon kata kitolket ki ka isi ka barim Ndai kinong tri pa timpat yo tulang kai kadau seno kali ketika pla kata ka bai krong na kande ka kajna na tek tulken seno kali kade galong ka jingkli baka po kwa baka ne ka isi ka batmai mta kan sa kadukti la ne ka syakno na mal kuma pila klar clean politics kade balong clean habaro kade balong khoi habaro ki banta kata kade ka jingkwa na kalian ka janga bat ha ka bede pan bat kata ka artikel slice pa niya puy. Baong ba niya tay? Ya ka ni. Kabapla bagwasopla kalong. Balay baras kata gisnam kimi. Ndai ang dalami ka BPP. Menta kami kita saban yasta yang ba niya tay kata ka artikel slice pa niya puy. Kabalong ka igbasopla. Basopla tu kata kanya bro kadi idon ka iri ka basalun tat ka jingtu ka jingi. Ni kran ni ka MDC. Ndai ya kadukti pat ya ba ardan ba pa na ibla dalong na kata kadur makantu kini AC ba manta ya ka BPP la da kalong bala dongin aino jinno CM ya ka kante kalong ka buram ba ka sakarikot ka history ha po ka SDC pa jidon menam noro baris kata gisnam baglayo ya ka CM kadi ka sin bani ko ngatrai baglayo CM de kante kalong ka buram ya ka sang ka batmai kata ka jingketu ka jang masuk ong tadi kiplang la kabati to plang bari ka balai tong ini apun sai kata kati kicing kwa aja but hak bede but ka trading license makwa kendiat bali tai lo kade pi ka trading license inde bi so ai kat bawan mano bide ban pe kita long genuine bla song la sa asam ne kirang basnom kende ban si ai NRC kuma tang namar bagi kidna kumta kicing to smell but ka disikonsil kade ban check yaki suaman ai yaki trading license kata ka dikerkom lelang si ai lemul man yaki trading license kabut unong way bupan bana bar
unsak lundun ya ka ha ka kai ka petang ha ki jaka wana hap badi pe da ka ke sisi kamtam ki yo ki hal kumbalang mentang i ba ngi ki kasiru rastaman mi sikmal ha ka bai de bar ka kai petang habaro iliang habaro kiliang i rastaman mi sikmal bali tri ya ka te ka kam ma ka tang imde buri hoi bala ki benji ko ki bakren benji bala ki benji ko i bi dei ka kentin ko ki bakren benji ko ki kit pesin si ko bawa thoi wadong ki second ta second tong sai sin kin ki mau sai sin ki sawa ki klau sai sin banim ki dustur ki ti dei lengba ka party BPP kemasin sa apo ke CTC dei